सूरत अंदाज दे विच अपनी हाज़री पेश फरमा रहे हैं जनाब मोहतरम भाई अली रज़ा नाज़िर साहब। दोस्तों तवज्जो फरमासो, दो बंदे सिर्फ बैठे मेरी नशिस्त दे प्रधान। बो कदर शनास ते मुखलिस जिया तू हाँ मखमूर बिरा साडा। तवज्जो कर सो। बो कदर शनास ते मुखलिस जिया तू हाँ मखमूर बिरा साडा। हर बशर ते दिल दी धड़कन ते हर अख दा नूर बिरा साडा। हर बशर दे दिल दी धड़कन ते हर अख दा नूर बिरा साडा। तेरे फुटन दे सदमे कर छड़िया है दिल चकना चूर बिरा साडा। ताई देस ते दुध जई दिसदी है होयो साथू दूर बिरा साडा। इस दे नाल ही मैं दावत सुखम देसा मेरे काबिल इज्जत काबिल एहतराम तैयब कलम कबीले दे साहिब सदर मेरी मुराद जनाब मोहतरम इजाज हुसैन जाजू साहब तशरीफ लाया वेन और अपने तखय्यल दे फुल निशावर करें। जनाब मोहतरम इजाज हुसैन जाजू साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मार नदीम कलम कबीला और दूर नेड़ो आए हुए तमाम दोस्त जेड़े साडे गम में शरीक हो सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तुसां साडा दुख वंडिया। मेरे तो बाद साडे उस्ताद शहर बैठे ने थोड़ा जहा बोल सो चल सो तो माहौल बन जासी। मैं गुजारिश कर सा जनाब हाफिज नूर मोहम्मद नू कि उस स्टेज की जिन्नत बने, मेहरबानी करें। आ जाओ। लिखी रख तू मेरिया गलतियां नू तो हेक दे बाय के कटना है। लिखी रख तू मेरिया गलतियां नू तो हेक दे बाय के कटना है। तो हेक दे बदले दा कटने मैं जदन मुनाफा वटना है। हेनी हेक दे बदले दा कटने मैं जदन मुनाफा वटना है। गुनाहगार जो होए मेसरा तू पिछा जदन भी जाजू हटना है। मैं जो करना है वेर दरूदा दा तोए वर्का पाड़ के सटना है। मैं जो करना है वेर दरूदा दा तोए वर्का पाड़ के सटना है। झुका ला अखी वली ददारे झुका ला अखी वली ददारे जिस दिन आरे तू लगदा डारे। जाजू जिसदा तवाफ करना ही है खाना काबा अली दगा रही। जाजू जिसदा तवाफ करना ही है खाना काबा अली दगा रही। निका जा शेर जफर भाई ज़ैका चखना है तो ते मैं ज़ैका चखना है तो ते मैं चेता रखना है तो मैं चेता रखना है तो मैं आमना है जाजू पाक मोहम्मद रल्ले तकना है तो मैं। मेहरबानी शाह जी। एक राती जाजू ख्वाब डिठा उस ख्वाब दी ए ताबीर आई। उस ख्वाब दी ए ताबीर आई जेनू खून असगर दे पाक किता पई दिसदी ओ जागीर आई। हाई लाश हुसैन दी झोली जे दी वांग नबी तस्वीर आई।
مڑ مشک عباس دے گل وچ ویکھی پیا لگدا تیر تے تیر آئی کئی نو جازو سمجھ نہ آوے پایا رتبہ عجیب حسین نے بولے سو تھوڑا جہا تو گل بن جا سی میں آکھنا کی چاہنا پایا رتبہ عجیب حسین نے سواری جس دی سب تو آلہ نبی نو کتنا قریب حسین نے سواری جس دی سب تو آلہ نبی نو کتنا قریب حسین نے لٹی کے ویکھو سخی ہے کتنا آج بھی ماما نو بچڑے دیندا ہے مہربانی میری حاضری پوری ہوگی لٹی کے ویکھو سخی ہے کتنا آج بھی ماما نو بچڑے دیندا ہے ساڈی بخشش دا ہے وسیلہ بھائی نہیں یقیندا غریب حسین ہے ساڈی بخشش دا منن والے بیٹھے ہو یہ ساڈی بخشش دا ہے وسیلہ بھائی نہیں یقیندا غریب حسین ہے حاضری والے پاسے کہ اتھوں واقعیاں دی جو دس پئی جازو مڑ گزرے جو حالات نہ پہنچ جی میں تن بیتی کمزوراں تے پیراج کیتے صدمات نہ پہنچ او دی یاد ہر شام نو اکھیاں وچ جی میں لائے امدی برسات نہ پہنچ انجے کان بور وچ وا رب دے رنگن دم ونجنی وریں دی رات نہ پہنچ مرن دین کہ ساد مارے حسین مالی نو پھول شاخ تو ڈاندیاں واری ساد مارے حسین مالی نو پھول شاخ تو ڈاندیاں واری او دا جازو جگر چری گیا ہر خار تو لاندیاں واری آخری منظر بڑا اوکھا او دا جازو جگر چری گیا ہر خار تو لاندیاں واری ملک اقبال کہ جنو صدیاں جب تھکلاندی رہی او دے خاک تے باندیاں واری اوہ شکل بنائی چاکیاں وچ سا آخری جاندیاں واری آکاش میں تینوں کے دساں میں کتنا ہاں مجبور ہے آکاش میں تینوں کے دساں میں کتنا ہاں مجبور ہے ہس چھویں میل تیرا لباندے ایک پالنا ہونا دور ہے ہس چھویں میل تیرا لباندے ایک پالنا ہونا دور ہے ہائی چانن میریاں اکھیاں دا تے گیا واگ اکھیاں دا نور ہے ودانیاں وانگ سدینا جازو نہیں سندا ساد مخمور ہے ودانیاں وانگ سدینا جازو نہیں سندا ساد مخمور ہے بھائی جملہ باب مار ذوالفقار تیری نظر دوڑا جمے بال دا ماں پیو نہ رکھدا ہے اے دنیا دا دستور ہے جمے بال دا نہ بلے جمے بال دا ماں پیو نہ رکھدا ہے اے دنیا دا دستور ہے ایک لوٹ تو لگ دے نہ رکھ دین جی میں ہیرو تو مشہور ہے ایک لوٹ تو لگ دے نہ رکھ دین جی میں ہیرو تو مشہور ہے تے موڑ مار ندیم دے کالے جیت اسا رکھیا نام مخمور ہے موڑ مار ندیم دے کالے جیت اسا رکھیا نام مخمور ہے افسوس جو سانو نہ بچیا سانو چھوڑ کے واقعہ دور ہے
کہ تیرے ہوندیاں گھر کشمیر دی سیندا میں ہون کشمیر نو کے آکھاں تیرے ہوندیاں گھر کشمیر دی سیندا میں ہون کشمیر نو کے آکھاں ہتھوں صبر تے حوصلے درد ودائندن سجناں دی دیر نو کے آکھاں اے تینوں یاد کریں دے رو بمدن او تیرے ہیرو ویر نو کے آکھاں جیڑی جازو نال بلندی نہیں تیری اس تصویر نو کے آکھاں جیڑی جازو نال بلندی نہیں بھائی آکے آخری دوڑا کہ جو گھڑے آئے اوڑے کے پاج بننا ہے چون نظام خدائی دا جو گھڑے آئے اوڑے کے پاج بننا ہے چون نظام خدائی دا کسے ویلے جازو وڑ سکتا ہے جڑا مالک ہوندا ہے وائی دا بلا کون مقابلہ کر سکتا ہے خالق دی بے پرواہی دا حاجی صاحب بلا کون مقابلہ کر سکتا ہے خالق دی بے پرواہی دا جہانگیر دے سارے لگ دے آنو میری طرفوں ہمارے الہی دا میری طرفوں ہمارے الہی دا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت احسن طریقے نال اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں جناب محترم اجاز حسین جازو صاحب